He maha ke ngā kura e tono āwhina ana e tono tautoko ana i te rōpū tūwao o Kids Can I ēnei rānei. Ko tautahi te wāhi kei reira nei te maha noa ake o ngā kura. Kua tahuri ki te whirinaki atu kia Kids Can. Ahakoa ko ngā hararei o te kura kei te pukumahi tonu a Kids Can. Hei tā ngā kaiako kōhanga reo. Kei wareware a Kids Can ki a rātou me ngā hiahia o ngā tamariki nohi nohi Māori. Hei tā te kōhanga reo o te horomako o te huruhuru rue te kau mā waru tamariki e haere ana ki a rātou. Engari etahi wā tata ki te waru tekau ora o enei tamariki ka noho ki te kāinga I te korenga o te kai I te kōhanga reo hei whāngai atu ki te katoa o ngā tamariki. Wait list for almost 6 months now, since October last year. I know we have 2 sister kōhangas that have been successful in gaining support from Kids Can, and one of them actually waited 12 months in order to be able to gain that support.